Kisumu. Owe Kisumu no tana cia Kisumu to ni ngwenda ohe kuri niki ureka Kisumu ndagika 2. To ni ndiramba mbone gukuria ciuria 2. Kai na ndukanjurie nditu. Acha ti nditu my dear, okay ni ngwendete. Iwa uyu njuri njega no menye number 1 gatihana. Really how askofu ayu hapo. Gitu siana siara kwa jana mzee tolia itali njiri ole mwe. Laka ni roirwo biza. Hapana siko. Nona kinya June, baby June da bila como hada greenhouse mtu amereji. Haya, hiyo tutoke. Ora itaki ore dia kendo. Dege ni kuwe muno we. Haya mi wa DNA. Ni go kuvururi wothe no ni mutho ni kigusambio kugaragare tuwe. Aya nitoke hera kiu. Bishop Ben nieteteire na njira nene muno thutha wa kuhurirwo thimu ni wa Kirumba kuria Kameme Timshanjamuka akiuga mwana wa Damanda muhana ona hanini, akihithuria na kuga ciana ciake iticiaragwo na njuiri, ati ona baby June ona thaici njuiri ndirira ihura kiongo. Na riu kwi mashabiki magiukite guku comment section Tashiko ni ashagiria kuga maybe Msodi alimtumia picha, nake Sheiks Farida ni ashagiria kuga we I really pity Joy, imagine murumegu akiuga mwanati wake wa side hen. Nake Joki Ann yaugete I just pity the wife. Imagine ukisikiza hii, yani amesema alikuwa anagonga but mtoto si wake, yenyewe ndo ni ndoano. Nake Mr. Billions ni ashagiria kuga mubishofu witu hure ni muguruki. Nake Bill ni ashagiria kuga muthurima ni kuga nake wira ni arutite ofio.